Oleh dadinggu ta kalada ate bata patabokana ni acara pameringi ate ne channel YouTube YKB Sumba panewe mejewa. Toma datarenge po ne li na murinda Yesu Kristu mainda kata parata ka atenda kata dingi patulu pagata awalim bara nyau matua wainge sembayang da. Mainda kata sembayang. O alamurima anduka bisa duka mandi aengana amanawara mangga dukie ne beina wenee. Mapa malangi ngoe menawaramu lodo mununggede pama pakaku wetilu tole kama ia bu ata ne beina muri kamarenge na liina lunggu limangu ayoko auke ma ate ma papengedama enggak inanggu ne li nu perenge ma kama pakako kowe tilu tole kama ia ata renge ki mata baya ma orang ngarna muri marumbu Yesu Kristu. Amin. Oleh dadinggu li na miori parenge dane lodo tade ke wai wali buku renungan wasiat ne judulnya lunggu inawe ndaki ate kana. Tade ke wai wali surat apasuru kawuku pondopata mata aka iya na duki mata pondo patana. Lunggu ina li na murnda. Nepona kawunga poda na pindala ata karetena nee Yerusalem ngarakuada taka ida ata ana pakondona Yesu Kristu ata nalara niti Yudea mono Samaria. Wa ina ia bua mane denga jeku lerna ngarana. Natekiwe tu balara palina. Itina a ia pamia daiku nembika inge deku na kapal selam Titan ba a kamboka bana masaikara itina lodo potlu tanggal kambundu pondo gula ene ndo 200 kambul tuda na kapal selam Titan alima ata wisatawan adekui bawuku na pembengge kako etawe kautu ka kapal Titanic nee kerembenu Atlantik takan dana mapandeke bana kako padeku na onda Jack Kuhler orona bana etawe ne cuaca nda dua pengu taka toma banda kako poida ata alima badeku na kapal na onda Jack Kuhler na piaku pongge bana deke video mono bana foto ne kapal Titan ana langu kopo bandana kako kaina mbali na wenge ida video mono foto padeke na ida bana kenangan ba eta piawi ida keluarga da ida ata alima amate kapal Titan dana. Na pangkainge na wau memawe na onda Jack Kuhler bawuku na pawainge ada di ndandua. Tula na bana paruka kona bana kako padeku na mapande pengwe bana mate kainanya. Batakananu kongge ngok bana wainge andua mbali nawe ne bandana kako kaina padeku. Oleh dadinggu batakananu kongge lango kopo bata arong gene dan dua ba mbali kainawe wa kainge dua nawe ina kaiwe tu bana ne toleka atakaretena ainana atakaretena ne Yerusalem ba poda na pindala ba palui ba tombawi ba iruna ainana Stefanus mono atakarete na wadeka nya batanalara ia pedou ne Yudea mono Samaria lende nawe ne baidandi Filipus palima pawai na miori meromba Yesu Kristu na tekiwe mono
na batang gene li na miuri ne Samaria mono nalua na ata Samaria awai ni Yesu karetu angu nyamo we kaina we mbali na we ne ba poda na pindala ne Yerusalem mono batanala ra ia podou ne li na miuri na lende kyange ba tekiwe ba batange mono bana mangeda ata arengewe danya waiki ngene Yerusalem takana toma na duki bawiti Yudea Samaria mono duki kanduka tanah aina na ama tulisa surat apa suru kauku aka iana mata pondopata oleh dadinggu ina kaiwe ni tilu tole kanda hito lotdo mono gede bata aro kongene dan dua nya kongenya lakangkaraku ata na ki ate dengan ge bana arong gene dan dua takawa inge wadeka pambali nawe udi tapot dange mono tapandege biliwai mongge andua paina dengewe ba enga inda nyakido wa enge neito na uluwai ba bata ndake dengange mono bata ki ate dengange bata arong gene dan dua oro aina nange data eta banlara mono data eta bana bawa inge alukan na pandua kya balina ne dandua pa aronda oro ina na dangeta kana bata ki ate dengange amin mainda kata sembayang o alamuriman ani ne surga dana mapamelangi goli mu menengaramu neti na parenge mah lengan na panasi teki ba mangge ba maaro kongkene dan dua tilu muri pama enggak inanggu kanda maki ate denga kange takawa enge andua mbali na wene pa aroma tuluma waini nyaumu amatua enggak inamu neli mu parenge mah kam pakaku kowe tilu tole kama orangar na muri morong Yesu Kristu mapenenge tabaya mah amin nduka kina li na miori parenge dani lodo da bula kange like we subscribe mono pangidige bara oleh dat inda wateka oro aina na tadana kai bana mono tamarenga denga bangene ye kabe sumba pata talarang gene li na miori nda moromba Yesu Kristu maringina